ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ila yangu acho ila suo mwe na mwitu wa basa asonga asiete sua o yune twabika saa mwanza sasa ya Afrika umelone wa sua na sasa saa mwanza either esa ya kwata Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na nikuya vato kwete ya Mauvoo mawo Mauvoo maikithie Mauvoo makele mavuti momba ni tueni andikima Mauvoo na utu ikawa ombania na unaicha wa Mauvoo na muthanyani wa munthi ve maunduka uta alama ende na kwikika na undomo ula wekikie ni kana governor ula itina wa governor wa Wajir kwethwa anabetangiwe thine wa kivila chake ende munini wake ni wapishiwe kana ni withiwe amina kwetha S1 in kutwika ende governor wa county isu ya Wajir maundu angi alama ende na kuseo byosongosi ya Mauvoo thine wa ende thine wa thino ito ya Kenya ni kana usakwani munini kana by election ya Juja no yendeye na by election ya Bonchari no yende na indi Mauvoo asu otoima kwatanya indi ntukwethia tuikunengelelia na indi tunena ni nthini wa mitandao itu ya mekuomukanelia @Mutongo TV ke isune Twitter, Facebook ni Mutongo TV na tu live YouTube ni Mutongo TV official wa nthini wa mtandao wa Instagram either wa Mutongo_TV na indi twende na utumani nthini wa namba itu ilane ile itatu kenda imwe itano na indi undongi ula wende na indi kusoma bisongosi ya Mauvoo nthini wa nthi ya Kenya ni kana athukuma enenthi kana ndo ala wa masakuie ndongo ila wa isakuie ila sithitwe sithukuma nesa nisi kwethiwa sikwata mithinzio kuone ndondo utumani mukuve undavye kana no kuona indi ndongo yaku kana la musakuie kana no kumela katuwa ala mekwetha mainengwa mithinzio ala monengwa mithinzio ni alama thukumete nesa magavana ma speaker na ambunge na ma MCA ndonda vika na indi kwena na woni waku kukisione kila umete kana no kuona indi ndongo yaku ne kwetha ikwata muthinzio nyeneta wa Steven Mwemane na ukethia na no thocha nikenda ngumanithia na indi tuambe ya nthino elembeta ni ito kambani kana governor wa county ya Masako Dr. Alfred Mutua ni wakwata miyo ya kutethesia kusiana na kuneka kwa wa corona miyo no ilani thermogan na matangi ma kuthamba moko yoka evindela muinyo kana wa corona ukwikwatiwa kwamba tatwivika mwini wa monza seisia undu isaso ya twaiwa. Everyone knows about the pandemic and the ill effects that it has brought to the economy, and as part of our efforts to ensure that the county is able to fight back and prevent this pandemic from going, we have donated 200-liter drums. As a start, we have donated 10 drums, 200 liters each. This will be basically to ensure that you have enough water in schools to be able to have the children, teachers alike as well, to be able to sanitize themselves and help us prevent the spread of corona basically in the county as well. Na ende tuilekania na Mauvoo asuma konete oima wa mwi ngenda kunengelelia Mauvoo makonete utandithia na oimi aimi mamete na malako yake twin mumia weta na kula kwa governor wa charity kaloke wangilo amatethesia kutuma ende ataalamu ma oimi nikenda ende makabundisi enenthi yulo wa kuvandamete na ende atandithia na imi ama malani mekwasia kana andu mavandamete makethwa ende matonya kwisiania na munyao ula umana na ende kulia kuvandamete mwandikitwa Mauvoo kumakisioni ki Onesmus Chalo enangewa iyonde. Aimi mamete na malava musini wa Kitui ni meanda governor wa county ya Kitui Mwandu Charity Kaluko Wangilo akwatemba kwa kuthuthia kalima county ya Kitui yulo kusovya mawithi ulolokomo kwa kuvanda metenelete theasia kukusia mbua na kusovya kiwo kikakuswene sua ela ya minana kwa muno. Ikitha tuna mitime kivathukanio, tuna mitunda mba maembe, tuna mba misungwa, miovakado, tuna mikundi, baadhi yetu na mavenezi,
twina mitimu miti ya kila muthemba, twina mikuluvelia, mikilivi, twina minyonyo, miti ya kila muthemba twinayo kuu mukamba na mukenya wonze balonzia isie muchiokoni chio munthi nindona kuthuthia nguye kana wabikia kuthi kwa mima miti thiuwe miti onetha ni miti 10 wagigishie kila season kana kila mbua no abanda miti at least onetha ni 10 na kindu chuki ketha gikicio. Muvea wa wimi wa kaunti ya Kitui ni wa thuthwa ni emia wa sevuso ya kusomethia andu vata wa kuvanda miti nundu aingi moma yese kana miti ni tethea cia kukusia mbua undu mwana kusovia muthanga ndukatwawe ni kiwu. Undu no vanda miti ni passion na undu no ni wenda wikulika nzini wizethia nutona kwithia utona kuona umuhimu wa ubandi wa miti kuni asia twithia andu ingi na nituonete usio wa ubandi wa miti nikwithia ubandi wa miti ona watato sisi ona bano twi nzeve ni nzeo na nikwithitwe twinengane miti ona nza na kula tumaluka nitwenda tukwatia tukona ndula miti la tunenganite undula ithite kika na tuyona environment ichenjietwe kana yaliuletwe ni miti ila tunenge andu athoi maitu kwithiwa ngaliko mbingi itakwatali ona mbua yovwa va Kitui ni kumana na unyivu wa miti na nicho kitumi aimi ama sietambia kuvanda miti nikenda kwa liula mawithiuruluko ma Kitui. Tubandite miti tu yandu ingi na tubandite miti ina lunch number na nitwithe atu kwenda tosiwe miti ni serikali lakini ngitungia muvea our governor Ngilo niwika effort binda ila kwina mbua kuiza ithia ni watu andu ma environment na andu ma agriculture makwatanite machuka metwose ya miti indi binde kwina ithwa na junior kini asia ni kondwa ondwa unyivi wa mbua nicho gitumika bana utanao sa toa ya utsukuma andu moke mabikie kwa miti. Ngiripotea Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Na ende tuile kanya na ngewesu ya Onesmus Chalo nenda kuonenga ngewa yende na usovyo siongosi ya Mauvoo va Kenya yonde muve wa ukunikili na usakwani wa mitandao ni Mizani Afrika na uende na unenga na matuvi kwa athukumi ma NND kana ndongo ila sikitane santhi na athukumi wo na alama ya kwithia mainengo matuvi ani magavana muonza alama thukumete nesa maspika muonza mambunge cia county alama tongoetie ambunge miongweli alama thukumete nesa na ma MCA miongweli ala matongoetie mwandiki wa Mauvoo kuma kisioni cha Ilovi Benjamin Mwaka niwo kutoela sekila kiende. Hospitals, they are not getting that money because when we... My governor, my boss, then I could be having about that action. I appreciate. And when that motion came... Ultimately, whenever we get measured, it is not an element that there are others who are losers, but it is an element that ultimately Kenyans are winners. So I want to pass congratulations to all the members of Parliament in the National Assembly. Secondly, I think one of the biggest achievements and milestones as members of Parliament would be nothing else except how we have been able to transform and change the lives of people. I will call upon the legislators present here from the counties in this budget making cycle that we are in. Please ensure that you have responsive legislation, particularly on budget and appropriation, so that then you place resources on programs and activities that are going to be responsive to the people that you represent. Kenyans wanted to be the ones deciding what should be done. That's why we have a whole chapter in the Constitution on public participation, that Kenyans themselves will decide what is good for them. But this role, you will agree with me that most of the budget that is approved by all parliaments, whether county assemblies or national assemblies, they usually originate from the executive. So I think until that day where Kenyans themselves will be the originator
of what should be done in their area, that is when we will begin to appreciate that the Kenyan sovereignty. Finally, what CDF has done for this country in schools, in security. There is one fund that has been proposed. It's called Ward Fund. Ward Fund is what an MCA would get, and I am thinking this will be a game changer. This is going to turn this country around. So, even if that document called BBI does not go anywhere, there are two things I want us to do. Money to the county, the 35%, and the 5% Ward Fund. This, we must fight for it, no matter what happens. This is what is going to turn this country around. Na indi ngewesune na tumani okulia kana no kona ndongo ya kwila wasakuye wa meke kevilani kana ne kwitha imwe kato andwala mokwata matuvia na mavala matufikia ni kana magavana alama tongo etie alama kwitha maina matuvi ni mudhaminjuki ulani gavana wa Tharaka Nithi namba ile ni Mwandu Ann Mumbi wa Iguru ulani gavana wa kaunti ya Kirinyaga na wakatatu eta wa Ali Hassan Joho kuma kaunti ya Mombasa ulokwa asiende ulaende no melelia mataki vila ki cha usumbi mwaka nusu tuendete wangilile miongweli na ile na indi tuisonga namba ya ukamba nene kana atandithia na aimikumo tuini wa kithi ulawe kangundo no alama tumea mwaki wa stima kuendesia utandithia uo nimekwasia kana no maende no kunika muno na kukwata wasio itina wa mwaki wa stima kuete thina kisioniki atandithia ama asia kana indi matambia mo makuthokia obisi wa unaicha wa mwaki wa stima va Kenya kana KPLC ndo nambo cia matunda Boni Mutesia tuelesenge weno. Mina tandithia alama kwata se mwaki wa stima thini wa kisio cha kithi kila kisamu kaundini ya Kangundo yune maende na kwata wasio munene. Ni mfanyi biashara wa paakithi kathithia ma. Iniki tema wea makwa nye pamwe na the entire community alame na thina nundu wa ikulio ya stima. Niki stima watilekile pata notice. Na embithiote yaya nenge notice ye. Niki tuminete sumwa ile ona kuendea. Na bado ona yuti notice taisa unewa nitendi ila utonda kuisa kuoneka. Asala yendea na uvika gina ende. Atuela tosi ye ne yote kwa Kenya Power. Na ometukitu kwa satu wenge. Edha tuhithi wate community ila ya ile kwa dhanita ukoneke ndi. Nundu asala yendea na ulika. Gavana Mutua mutongo iwitu tuwebata naku. Nuatu ikiene sako tunenga kisomo cha kwika maendeo. Na tualika nthini wa maendeo. Lakini nyu maendeo na uvaluka. Maendeo na usioka nthi onambe wavalata mbilite. Nundu asala ni mashini letu tumeasia kwethia ngoko kuvya. Frinjila hiyo tumewaika licha asara. Na bado ukethia asala yendee na kweni lunch. Kwa uteona atuwa yoso kwa metuke monovyu. Na nundu aduma stima madhanie ni wakatatu. Niyo stima meulecha. Mailecha onetha makalecha akatatu notice ya niki notice. Nitaile utavua kindu cha uwe tatina right sito tando. Akaliame asekana neme olazimika kosa itambia naende kuikia miatene ya mvyu kenda matonye kuthinikiwa okwa mituki. Tukwati asara. Unaweza hithi ona sindu ingi tutumia asia ma fringe. Tuitumia nundu wa kuithi wa stima ndu hivo. Tuikulia Kenya Power. Mose itambia. Otondu tunaendia yo na maweta. Wakwambililia mose itambia matuki stima kwa mituki kenda tu ni tu monduisho ndene ndu stima gwite bakubi misi miongo nana miongo kenda ni tu maithionde tu kambubu ko na maitu tungi angarama ya stima ya maundwala maitete asara nundu wa stima amwe masekana mitambo ela matumia ndeni othukumi wone vikite kuvivwa ni mwaki wa stima kwa evinda ya sana yume thinani lakini asara ela nena zebidi mubakona nikitekwekana na wethi wangu kunundu na rosi ya stima na 3 weeks itoka so far na kila mtu na mashine ndienda mauta petrol nikaenda nithe na availability ya kuenda na project ila nina lakini na rosi ya transformer yitone ya ngoiye to inasiuma ile na stima asala mashine yako mwene na ave ndisekana ni refundable nondo na ave we stima kila gengi ni asara matumbe ngoko siekwa kokwa nondo sietha ile ndo hit saa ingine mashine sune kwenda mauta kwa mauta ndina imbesa yake tabidi ne kanayo
ukwati wende kuthea enenthea ni mamekulia kampuni ya kunaicha mwaki wa stima kana KPLC itonye kumathinikia okwa mituki nundu yu tivaseo. Transformer itwila ithia abaya ni ya tene na yanangika kilevinda na tayu na yanangikie totally wesa ithia yu function kou sumo isu ile twesithitwa stima na tafam taito nitwesithithwa wasio mwingi muno nundu ve machine ila twikia matumbi kou stima wathie maanisha uwe petrol wa generator na petrol ambatie na rubikie vandu ne generator yathuka kou ni wasio munene nundu matumbi ala meukite alika imanangikie miundane tuikuna kiugo na machine nundu machine yetumia stima na ndotumia generator na kuya generator ni yanangikia kou twina wasio mwingi with the nundu wa thina wa stima nitujaribite kukuna simu tuona watu akuna simu maitu au ni yu tuyo senga one ukavikendi. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kisioni cha Kithi kila ki sub county ya Kangundo nitawa Boni Mutisia. Ni muvia mundu Boni nundu wa kwenda na umulika indi mathina lama ikumbelete andu maitu na indi mwana musiaisi nduka make cha minovika mutongo TV kitalaeta cha kwato sungio nundu vandongo hii na andu onthe alama ilete kuika maundu meke wathukanyo nikenda wisethi ya thayu waku wekala we mwelu metha masaiti Vilingi wa Mauvoo. Nenda kusoma message yaku imwe nikwite ni ukulite kana nukona ndongo yaku kana ni kwetha ikwata muthinzi nundu wa kwika nesa ni mwandu me message mbingi si kibathukanyo lakini ni soma message ya mundula usongete kulela na kulia wasite mutongo TV Vilingi wa Mauvoo tufikite nesa na nzia ya kwaila vamutitone masako na governor wito Alfred Mutua muthinzi no kwatie mwa ekite maonene. Congrats to our governor Ezi Mwende ni muvia muno Ezi Mwende na indi ulaende na kusesia Vilingi wa Mauvoo yu na mbomelia matafa nini nzioke 38 na ivindeta ya saa na Mauvoo kauta ende anaonene na itunde na metandao itu mikumu kanelia @mutongo TV KE @director mwema tumia hashtag Vilingi wa Mauvoo twethiane itina ivindeta ya saa. Hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma, uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia masilahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani si unaangalia nyuma niko pa Uhuru Park. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Uhuru Park. Tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Zamba ni wa mundu wa mbe. Kwa sevia. Wonie isio. Agwie usuwe kanome. Yo diamba ki. Ile mbeta ya ukamba yusuito ni mausenyo we waiwe ivia wathiluluka we mundume utwika mundu muka
na wathiluluka wi mundu muka utwika mundume nini se usengete ondu ni sengete ine yu twika senge yingi nundu va mutongo TV ni tuthaie iato na imwe kwa imwe twavika count number 15 Kitui na twethiana na ivia ya Nzambani na harakati ya Nzamba aende na kuna ngo niwe wie nondo yake mabala wiki ye biesu ni akita ede ani mbito ndi tu ameno se bia ni to yesusu kana mau maji akela ni via ile wetekana kwithwa na mausenyo mwandiki wito wa account ya Kitui Onesmus Chalo niwe ndiye kumana uwe wange wa na avike via ni ya Nzambani na kukomana na ikali alama tuite vakuve na via iye kwa tena na kwa twelika via ni ya Nzambani ngwelesie yo inoteli mo kwa ekali make sio ki na county ya Kitui tolike via ni ya Nzambani nikenda na kumanya uwe wange wa nduka vitu ni kilungu kimwana cha vane Nzambani wakeli wa matuku 18 na wakati tu wa matuku 19 mwai uwa gatano va mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Muvena ndaiya kwa kumwenda musese nondo akwendea kwatia Vilingi Wa Mauvoo va mutongo TV ngwatanio ya Mukamba lilikana kanane kuite ende undo me otumani mukuvi undaviti kanano kuona ndongo yaku kanane kwitha hivi kia kukwata muthinzio nundu wa kwikanesa tuende na mavone kana ekalimake nyambo ilaiki liombunge cha kibwezi ya umelone wasio na maende na kuteta kumana na mwa wa stima ulawe kuombilete kisione ki vala ekali ame kwa sekana maofisa ma unyecha wa stima kana KPLC moka makeke ya transformer na mekalanga mayoka maime vetanga na ende andu mekwatwa ni kivindu na matuti ya kivindune kwa huo yu tiitona kuona na nitutwete ba stima na tevete lungu ya evinda yasa nondo nyekuma na kalaba na kalibo miaka ina nge ba stima usu na ogila jio wapotea ela moi wona wathela mayoka maitu la stima ati tevete maitu atu bera driver maitu nge enge kwa hiyo tukaenda temane we stima o teko bari komini itisia haki na nete bai imbeza zienda aba ila turegia wa stima bogia ndutona alama mbata kuona ziatu wethi andu ezima Kenya Power na yino momogio mambata yitu zenga wethi ani mamatu igeiye na nituiba tukayate oliziti tukono ya Kenya Power yitu zenga nige matukuiye na no matu igeiye na maina atu olezia maina atu nenge notice maina atu yata yitu zenga no momogio na ile yatu sio ziliu mal mbata ma kolekiti na no mo genge mandisi kolekiti we the to sengai edo mazia na tutwa tutuma na meze tutuma ka phandu babu kumele ma robisete ne makarunenge notice makoka makatupindu ya makatopya tikeka nendo na kwaze tabe ombloka we tha bandu nayo ntikwaze ne ngukoswa mundu lakini Kenya Power ni maile kwetha maito elazia na samo metha mailia ne kanela mwakatuka mana ine bloka sitha tunegwe metha mailio ndo na kumya wera no muno kula kwe serikali nondo tinosi wa stima kwetha twena gwo na wetha twe confused tutoma na nduma Kenya Power ndo matuthukuma ndo na kumya serikali likela kendo jumu no nondo mtu anakweza kwa affect wa kundu kwingi muno no akethia nduma Kenya Power tima complain yo mayo mana nondo timaliza kino mateo mana nechao tuino kose ndo twemea ne mona mo meacha timo kutwa serikali nesi anya kino jumu no athakwe mambuloka ningi to mana wethe ne twa nisia shungule kwa kuri nisia kwa thenya nende maikala kipindu na maibeta mbeza sio tutume azitima mana na indi mwendo musese tuitanesia na Mauvoo ma stima nenda tulike maudhini wa Mauvoo ma mathau kana mutongo mathau ni na muthenyani wa umumthi kwi mathau kauta ma kusinda ni kikombe cha EPL kana English Premier League alame kwitha maithau kwa muthenyani wa umumthi timu wa Manchester